Ayan. Rogyan tayo kaabsat. Ay, dito yung pagkasalitaan ng grade nga napakaluan, lumang tunto. Sagudahin nga surat ng grade. Dear Manong Nemi. Nakapinpintas, anakalawlawag, anakaisim, tita taod, ti init, iti day tangag sapa. Ito ramuarak, iti balay, Manong Nemi, mamag-arak. Iti maangot ko, malangab ko nga ayamuom, dagiti sabong, dagiti mulak nga orchids. Wow! Kasla umubing tirik na, Manong Nemi. Kaska lumang to. No kasta nga, mabuyam, no kasta nga, makaring ka niti agsapa, kat mapangka iti sangot ti balay mi, mabuyak, Manong Nemi, dagiti masetas ko. Nga dagitoy, Manong Nemi, ti pagpalpalabsak ti oras. Awan mo ti as-asikas work, sipod na nagretiro ak ti trabaho, no digitoy nga as-asikas work. Iso na lang, Manong Nemi, nga damasetas ko. Idi banda na sadya nga kasla. Saan na kayat ti pumada nga lumangto? Inasid kak, Manong Nemi, kat ado na kita nagkurtret nga bulong na. Rosas na ito'y Manong. Nabang ko inalat ti pag suksukay ko, sino kayak? Panagkunak, kadada sakit ti dagana. Masapol sakit ti nga masuktan kunak. Dito'y dagana. Malbalbaliw nga maimula, mairiplan. Yung magbiyak pa nga ta. No kabutek, kalpasan na kitsuktak ti daga, uno pakaimulaan na. Agsabsabong matin dito yung masatas ko nga rosas, Manong Nemi, nga diya ka manamo. Kasla nagsarda nga nagsabong, kasla nauman nga agbibiyag dito lubo. Ito yung masadag kanyak, Manong Nemi, ni June, nga anak ko. Naka rubber shoes, naka short, naka sando, kahit na matag-jogging. Ma? Oh, pera. Good morning. Good morning, what king ka? Di ba nakita natin nga post? Iti Facebook? Post. Diyan pa gamin kinita ti yung cellphone ko. Kinure kitain. Hanyo lagi din nga maka. Hanyo lagi din mabuya. Tasan nyo nga friend ni Suna. Sino mo yung data? Dati yun. Hindi pakita naman ng Nemi pamilyar kanyak ti rupa. Saan ka nagkuni? Hindi makita, ibawing kumitlat pa nakita, kiti as-asikasuwag nga masetas. Aday sunod ti ospital ma. Una, tumabasak nga rod. Aday sunod ti ospital. Diyo ka di mapansarungkaran? Ano pambarag mo mga sarungkan kang kuana? Sika yung kasarungkaran. Taamam nga ro di suna. Sige, amak isuna nga. Asawa yung mat isuna. Nabayagan nga saan kam nga nag-asawa. Nagaskas daw ka timbagak, Jun. Nabagagan nga saan kami nga agasawa kini Celso. Ti amam. So nga, ada ka ti karintegak, wano karbangak, ada ka takalintegak, nga mapanmang sarungkar keng kuana. Sarungkaran nyo, kaspada yung mga tao. Ayun tsak pasango. Isend ko kada kayo dati picture na. Dito naka-post nga langana iti unek ti hospital. Tapi nga itad mo kanya. Sad mo kanya. Dahil mo kitain nyo. Ano pambar ka man kita? Sige ma. Isend ko. Buyaan yun to. Awang kanya dito sa cellphone ko.
Ito na kanta kayo sa cellphone nyo. Isan ko. Agjagay ka ma. Napay, nagkape kan. Nagkape ako. Nakaluto ka ti pamigatan. Tsaka mo ka data mga sino nagluto ka data. No siya ko na sika. Sika ti naka-schedule. So ka nasapak ngayon may dito yung hardin. Sige ma. Na makajangik lagi di. Sika sutun ti pamigatan. Inalak ti bangkito manunay nga susarek no kasta nga agkaitak dito'y hardin. Kahit nagtugawa. Naasot manunay mi. Tinaunag nga sannaay ko. Pasarimat ibalagip ni John ti may pangkip iti amana. Tano kas tamang mangan kami biglang ma? Diyo ka di malikip ni Papa. Ngamsang ko yung kaso. Naminadua ka siya eh. Or anat aramid mi pagkamunta biglalatan nga. Ma? Kumusta nga tamad ka na di Papa? Sa ita. At yung pabuya na kanyak nga na-upload na i-post iti Facebook. Nga da ka nun ni Celso. Ti ama na ti ospital. Damdamagin na nung naksarong kara. Abi nga nakumasarong kara. Kasla rimtab nga dinauras manunemi ti sugat iti barukom ko. Nakapimpindas ti panaglegkak ti init nga nang sarabo kanyak iti rumwarak ti balay ngay Mike dito yung hardin. Medyo nagtangkaya gan. Sa kalpas na. Kasi impalagip ni John kanya. Impalagip na rin nga lalaki. Nga nang darder ti pusok. Nag-asawa kami kini Celso. Nagkari kami itirigad kanamay. Nagbadbada kami nga daan ti trabaho. Aging ka nagkalesa kami, manunemi, ket nadaan kami adagus ti balay, iso na laing ta. Adado nga amang ti gastos na. Iso tinanggatang iti lote, sabi nagguduan ti materials ken labor, kunak kumangim adado nga amang ti kwartana. Tanay na idi, manunemi nga basit ti kwartak, ta ada pala tultulungan idi nga kapsat ko nga basbasa. Appliances, manunemi, agpadpada kami nga nagsinublat nga nagbakir. Nadan iti kotse, kastamat kanya. Nagbindas ti anayos ti biyag mi. Nagsardengak lang nga nagtrabaho, no kasta nga ipasngay ko, dagiti duhan nak mi. Ni Susan ti nauna, manunemi, sa ni Jude ti Burtek. Idi adduhan nga anak mi, da mabai at amatin junior, nagpaligid akon manom nimi. Tapno manayin di duwa ko na. Ngam katagiti si Marcer no nga aldaw ken panawin manom nimi. Nasurutan ti asawak ti nagbabae. Ti nakarelasyon diti sa bali nga babae. Nga dan nagiti gundaway manom nimi nga maladaw nga agawid. Adan nagiti gundaway manom nimi nga salangadek isuna. Adan nagiti gundaway manong naming agsinungbat ka. Siyempre, kas may isang babae. Si Direk ti asawak no apay nga naladaw. Si Direk no apay nga ada nagiti may tetex kanyak, ada nagiti may dandanon kanyak nga isuna. Kahit ada sabali nga babae ti biyag na. Ididamo manunemi baga ng awan. Tinasakit nga maibaga na. Makauma ak kanumet ngamin. Makauma kanu no puro lang marunggay. Diyak matbaybayan di bagik. Alawan manayunan ti tawen ko. Saan ko maliklikan? Kadag sapol ti ubing nga miti siya.
Idi diket din ang nugutin, hindi ko iniinot mat lang ang nugutin na. Nga saan ko kanon nga maipaay, tisap sa pulan nga ragsa. Awan kanon tilangtok. Manglanglay, no kano, masetas, sunusabong kat manglaylaya kon. Idin to talaga ti babae nga adat, iglawlaw na kita. Napigsa pa lang, ti pa nagpusaksak na. Kahit nga sawain nga sahanin nga mapnek ni Celso kanyak. Kahit nga sawain nga saan nga pinagtalin na tinapud nga panagayat na kanya. Nagbabae, nagchicks, nga saan lang namin pinsan, no dikit namin ado, na ulit-ulit. Kahit ka po manong name ito sa amin nga maornos ti pamilya mi. Ada idin ngagpadpada, dikit anak mi manong name iti elementarya. Sa amin nga maator. Saan namat nga ikari, nga idyan na, di kiti babae na. Saan kumat nga mabalin, nga ibaga, nga agtultulit kinamartir ko. Jakmat may ikari, nga agtultulit panagayat ko kengkuana. Tatikas di nga raramidan na kang kanayo na kasugsugatin ti pusok ket mapukaw nga impensan ti ayat nga mariknak kengkuana. Nga genggangawan ti mariknak nga ayat no di ket gura. Dinakmatin kayat, gabot adadan nga kayat na di kiti babae na. Nagraduar idin ni Susan iti elementarya ket addan ti high school. Nagraduar mat idin manon name ni John iti elementarya ket addan agpadpada ti high school. Idi masalig kami iti abogado para ti legal separation. Riyo ka din maayos pa maornos ti relasyon niyo. Tapno saan nga agtong palakas to. Siyak ti simong bat idi manong. Saanin na to ni? Di namat aramidan ti agkari, di namat aramidan nga ibaga nga, saan to nga agbabae? Ti kayat nagat palubusak, kad agbarilak-latan nga martir. Tapi pinaslahanin. Nagkak ti waya-waya, tay kanakmet ti waya-waya. Kaya't masawan, misis, no adan to legal separation. Makalakan tumaten. Iti sa balay nga laki ti biyak mo. Posible ato ni. No maramid ko. Kasi nung oras, di pa nagbingayo kada kita nakyo. Mapanda ka rin pala ti korte, saanan. Di lalaki ti umay kanya. Ti borde, ni Jun. Ni Metsusan, nauna, ti mapan ka ni Celso. Sige. Yung awalan ti adupay nga problema, marami din di kasuratan, kahit mapasamak ti amin. Ako madala reklamo ang Celso. No kaya't na torne, digiti duwang anak ko, alay na. Sambat ka rin kumabalin. Tsak kabalin na ang duwa. No kaya't mo akit sikakin di alam yung suda nga duwa, no? Nga madamat lang katakwatan ng desisyon. Nisog umay kanya, nisog mabati. Kahit no umay da amin ken ka, okay lang. Naging ka manong name nga napagdesisyonan. Lumang pinasakit nga panunutin, edi mapasama ken ti panagsina, panagsisina mi, manong name. Siyempre, da kami kay ni John ti pumanaw, pasublian nakto kanulatan, numanot na gastos ko kareta nga balay. Babati ni Susan, iti sidong ti amana. Nubegsang sangit tinaw ng anak ko. Mama, amang ano isang pagto ni Papa, ti babae na dito balay, kahit ranggasan na to. Nukas naman ti mapasama ka na. Ada kasuratan. Just in case ta sa mo maanusan, kanadari kita sa mo akayat, nga parang tratar kang katemam. Nawayang umay ka kanya. Ngayon, nukas pagarigan ta, matratar kanto ka na siya. Agtalinaad kanto. Apay ngamin nga mapasamak ti biyag sa itikastoy, Mama. Salud sudum day takin ni Papang mo. Apay ngamin, Papa.
Saan ko nga i-attend ti inayo? Hindi kayo, mama. Saan kumaten nga i-attend ti amayo? Gabutasan kaming nagpimbinatig. Awanan ti Ruben pa kinaskan pa yung pagdanami. Mayat kay manuna sa anak ko. Diyak kumamit kayat nga mapasamak nga maawan ti marami tada ito ti kayat ti amayo. Diyak madngarod kayat nagtalinayad nga martir iti sidong na nga masaksaktan ka aramid lata ti kayat na. Kaya awanan ti gapo ng tapnog dan na kami kaputaag saan kami nagpimpinatig. Intention. Nagpakadakan kada papang mo kinikapsat mo. In kami. Kasta hindi tinapasamak manong nami kadidi nga pa nagpipin na kadami. Di papanaw mi kaputada kami nga ti pimanaw. When? Lamang prihat, iti ti baro kung ko manong nami nga pumanaw, iti dayta nga nakairwama kabalay. Nga marwamak to ko na. Iti damo, kaskasa na kami pelaing kini June, aging ka manong nami nga nakaurno nga nakagatang akmet itiya, or isang kabasit lang nga lute, sa ko pinatakderan ti balay. Gagani lang ang balay. Talo lang ti kwarto naman, no? May sasalas, kusina, talo a kwarto. Kwarto ti anak ko, ken guest room. Naaladan, makapagtarakanak, iti dia, native nga monok iti likod, makapagmulak iti nateng. Kang runan ti amin, pinapintas ko manunemi ti sango. Nagbalingan na pintas ng hardin, nagmulak karag iti orchidea, rose, kanda dumang pa nga mula, nakapipintas man. Basit lang nga hardin, basit lang nga balay. Kung nada nga rin no umay di kita ador di kita bisita kita cute. Nagpintas. Kas kapintas mo. In green. Nga maging ganay tahapay. Nga awang pagkasukat ni Celso. Idinto ta ni Celso kat masukan-sukat sa ti babae nga sangput na. Magmanta makaanos ni Susan nga inauna nga anak yun makidan naging kuwana. Okay man. Tapos tali tumawag. Okay man. Tunas ang tsak mangkupos na king kuwana. Nagbadbado na kayo mga nanti college. Ngayon kasabi ko man, tagraduar doon. Umuno na nga graduar ni Susan. Saan to sumarunong matinit yun? Manong Nemi, naggraduarin ni Susan. Adan trabaho na ng maumpay pamilya na. Naggraduar matinit yun. Adan mating girlfriend na. Ng maumpay sa ati panggap na agsimpa. E din to talapas ko lang, edi last year, manong Nemi, nga nagretiro ni trabaho. Diyak kumapay kayat nga, ada marikrik na idi manong Nemi nga matiti sa lunat ko. Nukit kitayag tilangak, iti sarming manong Nemi, nakanang nang tuwak pay lain. Kaslaawan ti taon ko nga more than 60. Nalado kam idi nga nag-asawa manong Nemi kini Celso kinalado kam nga nagkaanak. So nga patpada kami tahan nga senior citizen. Kaditay. Masidig ni June manong Nemi nga pakita na tiladawan ni Celso nga takaw nito ospital. Saan na sinunsud? Mapangko ka di sarungkaran. Ano ko matpambara ka mga sarungkar kang kuha na? Manong Nemi, gabutal dawan katsak na ka-schedule nga nag-prepare ti breakfast me. Nagpadpada nga saan kam nga simrak ti trabaho. Ni sa anak pakit agtab-trabaho na. Ni June manong Nemi kaputa Sabado. Prepare ko ti pamigat. Ti mayaten ayabakon ti anak ko. Pag-isumat nga nakadikos. Takay magdikos kami tan. Ay, muna karalatan na mga
Umuna ka, agdi ko sa kay pahat, orayin kayo. Tapno makapagsango tayo nga mga agdi ko sa kung naming nagsukat, kalpasan na napangkundinaan ng ti anak ko, iti ko siya. Okay, let's eat. Sa akong tinangin da ulit, ababa kararag man. Kat kabayatan na mga kami. Di ba kinitat cellphone nyo? Hampay, awon ngamin tinamnamayag nga nasapang nga uray ka tawag mo, no, pakaan mo. Kitab nyo kasi mabuya yung kumanoon at langan ni Papa. Iti kaadaan at ospital. Ape, papilit mong kakayat kung maamuan. Ano nga hindi ka sasad na? Grabe ka di? Kita nyo kit saludsudin nyo witlaing. Wala ta, maanta pa nga rin. Hamat mo ko na, grabe. Ang kaslad, timaod nga sakit na. Kasla, adun di kiti maiparit kang kuha nga kanan na. Di malpasan ti pa na mapamigat mi, manunemi, ti anak ko, tinagboluntaryo nga naginaw. Nga panang iti kwartok, manunemi, kiti supal na parang kita kri cellphone ko. Sinapol ko nga dagos ti insend na kanyak, manunemi. Nga ina-upload ni Sal sa mga peso dito eh. Amadlaw nga lakay. So mo lang na madlaw mo nga masaksakit. Nakatugaw. Madlaw mo lang nga dati iso na tunig to hospital. Sang-sang mo natin breakfast na. Ano na kita si daan na? No rice. Salamat natin picture ni Manong Nemi na ito eh. No rice. Manong Nemi, saan ko nga alwadan nga napupuutan nga di minatmatan. Nga idadamo kit nakadayo iti madamdama pa yung Manong Nemi umas asadeg iti rupak iti mismo yung screen ti cellphone ko. Sako aprusan Manong Nemi. Ti pingping na. Ti muking na. Sikli ti langana ngimi karkaragata na tumis-isem. Nga dala unay isem na Manong Nemi di makuskusto kiti. Nga once nakitahan na kon paludipan, kidayan sa nakisuman. Wanya dito sa aming pagkinaawatan. Kasla mapukawan nga yung pinsan. Nagito'y iditi karisma Manong Nemi ni Celso nga nakaaluko yan nga namin pinsan tirik na. Nga kasla samot pa lang nagbalbaliw. Kasla saan nga lumakay. Madlaw-laeng Manong Nemi nga natamnayan di kiti matana. Numampikar karigata na tumisisan. Ana nga tatsakit na. Celso. Si Kawin. Saan ka napnag kaniya? Saan ka nagbaling nga napudno kaniya? Katsiyak. Saan mat ka nakaanos ti puso? Nasaksak tanak. Kaya ininot nga napukaw ti mariknak nga ayat ken ka. Nagbalin nga gura ti ayat. Nga kinaikayat ko nagsinata. Nagsinata tapno sa anak ng tultuloy nga masaktan. Tapno di kiti sugat ket maagasan. Numampay maagasan di kiti sugat. Nga madantumet lata babati nga piglat. Nga mangipalpalagip iti na palabas. Physically, dinakpalos, tinungpa, pinitik, kinudot, pinungot, unuan niya. Saan ko nga nauray kang kareta. Ngayon kasla kinaykayad ko mga tinungpanak, kinidilnak, kinaramutan nak, pinungot na. Ngayon ti, nagrelasyon kiti sa bali nga babae,
Nga ti panangibagag kat sana kung nga napatig ka. Dagita nga paset, ti kasasaktan nga paset, ti napalabas. Salso. Kung nada iri, di agsinatan, kat sumapulak met, wano, mangawatak met iti lalaking ayatek, nga kabalayek, ngam ko inaramin. Saan nga kapot, si kabalat ipatpatig ko, Celso, ngam saan? Saan ka nga ipatpatig? Rubang nga unang matan nga agayatak iti sa bali. Kat awatek dagiti mayat, nga agayat kan mangipatig kanya. Ngam saan ako nga nakayat? Kapot at jakon kayat na nasaktan. Jakon kayat nga maulit, nga rumtab dagiti sugat. Jakon nga makasara, jakon kayat nga makasara, katupay lang tilalaki nga mangsugat manin kanya. Ngem sika nagtalinaed, masukan-sukat dagiti babae ti biyak mo. Ita. At dapay nga ta, ita ta masakit ka nga dati ospital. Mano nga ta, kadagiti babae ti biyak mo, ti may mangsarong karkeng ka. Adda nga ta. Manong name dial ko ti cellphone ko, tinawagak ni Susan. Si Mugbat. Hello, ma. Good morning, anak. Kumusta? Gusto, ma? Ayan mo? Nimat, mama. Oh. Dagis ka diti panagsalusod ko na sa dinutayan mo. Di mo ka di kaya? Di mo ka di amo mo, ha? Na ni ospital ni Papa? Impaka mo ni John kanya kita agsapa. Imanya temok, adaman ni Papa mo iti ospital, baka no, awang ka sadya, baka da sa bali nga magpampantikin ko na, kad adda ka dita palayo. Awan sa bali nga magpantikin ko na mamano sa nga siya. Kat dati kabalay na. Nabayagan nga awan ti kabalay ni Papa nga babae. Nabayagan nga takta kami lang tagdandan na. Daapay? Di nagtalaw ta, saan da kasurutan, pasari agapad da. Daapay nga agapad da. Madaman sa baling aramiden yung babae. Ada katetex na. Ada kasinsinnarak na. Ala ni mama, nakasarasarang sang nakatawa da. Abig katawa kayo, ma. Maragsakan lang. Gabot kas tayong paspasamak kini papang mo. Makarkarma laing sona. Karma ka diti kas jay. Kawan. Siyempre, mangyawid, tikabalay na. And then, saan da nga kinawatan, handa naragsak, apay. Imbas nga ni papang mo, tagaramin ti sa bali, o ano, makirelasyon ti sa bali nga babae. Ngem jemet babae nga kabalay na, ti makirelasyon sa bali nga lalaki. Kasta ti kaaduan na pagsisinaan da, karigi di babae nga sangpet na. Digad namin adun nga nasaktan ti amam. Namin adun nga napadasan na tinaramid na kanyak, nga panang pasakit. Managsakan ka kadi? Tanasaksaktan mat di ba pa? Siguro, kapag napadasan namat kunak, tinamat padasak. Karma is real. Ma, anong arti ka sa din papang mo? Ando di kita nadugtalan da nga sakit na. Nako. Komplikasyon. Ngayon, maagkapay matpalaing. Taubing matpay ni pa. Nabaybayan na lang. Napunuan. Sugar na, medyo na nga to. The infection tisbuna. At apay alleged nga ko iti parukong na.
Anapay. Hindi ko nagka-problema ti panagana mo. Ito'y baba, gagawin nga sakit ti may isang lalaki. May panggapit ti mapagbagi na. Gagawin nga kasakit at ti kaado na ti babae nga ginamulo na at ang mabagbagi ti amayo. Mga prostate alleged nga ito problema ko prostate trouble when mamangin naagapan saan nga maliklikan nga digit at sakit ti lalaki no kasta nga overuse ka digit ti babae prostate ibagat na naagapan ako na kanangarad delikado ka ti sa ti amam dandani ka din mapukawang kayo ti ama. No. Ubing pa ni papa. Nasalun at ti papa. Italaga na pasamak ti amin. Kasapulan nang lang tinapawat ng medication. Ano sama? Tanyarod. Kumusta mo ti boyfriend mo? Ore no saan nga gumanat ng kasar kayo? Baka next year, mama. Dan tumanukan yun. Bareng namaya tumitlahin. Okay, tumitlahin ni papa. Kaya kayo, mama. Kumusta kayo? Awang ka dito marikrik na yung sakit siya. Ni high blood, okay lang. Arthritis, awang problema. Manag-exercise sa, talagang aglang etak, makompletok ti maturog, iti 8 hours a night, danom, managinom ti danom. Istrikto diyak ipapaunig ka rin kitinam na mic nga may parit, ipaunig ko. So still kicking. Numulak ko nusabong ako nakalang lang to ni mamang iyo. Nasiyat nung hasta, mama. Baka no agabay ta. Baka inonat lang ang siya. Oh, nimad mama. Nakaaraw ka mo't Maragsakan ako na ma. Tas ang kaya nga napektarang. Iti pa nagsinayo kini papa. Maragsakan ako na taore no. Sinaksaktan kayo idi ni papa. Sa inyong ipalubos nga. Na-depress kayo. Sa inyong ipalubos nga. Na-stress kayo. Impalubos yo, nagtuloy-tuloy tibiyag ka na kayo. Gabotad da kayo kini June. Oras ang kinadin na. Tuloy may tip communication da. Ada madigidugun tawing o may kasarong karan dito eskwela yo. Lepas ti pangaldaw manunemi da grupo bata. Ada pala ni June. Mapapanan nyo? Inakaagmul. Inakaag-relax. Tao mo ito, brat. Ito mumalmalim, sikas waktu na kita mulak dito likod. Gumatak pamparak tumating gumatang tim. Ipakang ko ka rin iti tarakin ko mano. Parti ka manggaruta. Siyak. Tagpartit na nitim. Tarakan ko. Hoy, makasit si Dana. Siyak lang rin tagtarakan. Siyak pinagparti. Sikamat na iho. Palubos siya. Oh, remang parti kay titalo. So kayat mo. Daordanan ta nga mapanmamalon sa di hospital. Ito na no. Ito bigat. Marimat sumarong na timalam. Tibagot, bigat ko ma. Pag-isunto nga, panghal daw ni Papa. Saan nga may parit kayong kuha na? Tinitip ng manok? Saan siguro No kaya tiyo, ma. Duwatan to timapan. Tanto sa runggaran ni Papa. Ang ganto latan.
Sika happy ko mangsak subarong ka. Sikan tulot. Kaya bagam to keng kuha nga regalo keng kuha na tinaparte nga manok, kalduan na. Imagine, siyak pa yun pagkapon ti kalduan na. Ti anak ko tinagparty manong naming im siyak tinang kirug nga ti kabigatan na kat siyak tinang luto. Okay na nato yung balone mo. Tinawagam ka din naman ng manang mo. Nga damat so na sa jay. Kapilat ng ata. Dapay ng grandma. Ti mother ni papang mo? Mangal daw kam sa jay. Nawaya kami kumakarabit at tayo damat so na ti private room. Ikaw ko di mo ka di kaya tumayma? May ka na. Nagkasagaan ng chikotse. Nabagluganan ta. Naipiripir ti amin. Anong arti mayat nga ko ha? Maitad ka ni papang mo. Kaya umanayin na tumanok. Nakorek ka. Dumagastan itong harot nga, gumatang ti prutas. Wow, mama, thank you. Hindi kita paborito ni papag mo, malagip ko. Nga prutas. Hindi magurek ka. Awan to nga ti maranata, nga babae na, nga suborongkar, kang kuwana. Mga awang nga tamat din. Awanin. Kung ni manang susang kita, pulos ng awanin. No kadagitoy mo nang panagkasakit na, anda, nung kadagitoy, awan. Awanin ti 6, di ba pa? Awanin ti mahiyat kang kuwana. Sikalangin ti mahiyat kang kuwana mo. Sunag ko na kang kasyak ti mahiyat kang kuwana. Diyak kayat ti amayo. Yoma. Madlaw mo't siguro anong name iti anak ko nga kasla. Tsaka mo, tsaka mawatan tirik na. Iti pa nang mat ko ti pakabuklan ni Celso kada ito yung nga na-upload nga langan naman anong name yung kada na ti ospital lamang sangsango iti breakfast na. Tsak libakin mano. Nga paprusa. At tapin nagigundaway nga itirabi iman anong name yung inagkak. Kaslaglag mo yun. Agayatak iti inayat ko idi ngem asyak pa nga mapasubli na nga ti dating panagayat na kanya iti kaado da kiti babae nga naiyat. Ti magas kami ti prutas manunay mi rambutan ti magustuhan na paborito. Pag iso manunay mi makadalong kam dito ospital iti oras ti Alsons. Imo na manunay mi ti anak ko nga si Brek adak pala jarwara. Sa nagsubli ni June. Makan ma. Sino natutunay? Ni kang ma. Ni manang susan ka ni Papa. Na idasardan ti pangaltaw tayo. Imbaga nga daka. Kasto ko na ti kagar ni Papa. Alam may kan. Tap na yung metad mamata na kita prutas ka paborito ni Papa. Manong na yung ti sumreka. Abag gusto ko. Nga timaliyaw ni Celso iti ayan ko iti ridaw. Nakita ka rin mandyag manong nemi dagiti matana. Ti isem na amagusgusto ako. Kaya ti paludip na kanyak. Ti panangkirim na kanyak. Ti panangkiday na kanyak. Ti ibubetak ti panag-isem na amagusgusto. Saan kumaten nga nariklikan manong nemi. Ti misem na kahit nga isem. Kumusta ka? Celso, wala kat agyaman ti kinabod Diyos ta. Sigun kinisusan na kita, okay kan. Ado na kita timawad nga sakit mo nga na agapan mo't laing. Kasapulan lang ti medyo napawat nga medication. Tigito yo, prutas nga magusguston. Panakin ka. Agyaman na. Ingrid. Amom? Kasi nakayot kong tinumuan. Tanimbagan akon. Gabutad timdanggan. Gabutad daka.
adda ka man ng ipatpatag ko. Ipatpatag ko. Kas karina ya, kalpasan ti amin, basta lang tayo baga ipatpatag ko. Basag bay ka sa salitaan dere nga manag mama. Papa, table's ready. Ang alingasawan na tiniimas nga digot tinula. Papa, ni mama, tinagluto. Lagi, isa ka na, yung tapagkaldo ako na, sige, tumagdera ko. Ito lang minsan, manong nemi, nagbatog kami. Kasi tigagangay lang minsan, ti ama, ti akin pungto, ti ina, iti bangin na pungto. Nagsinumagir mo't manong nemi da June kaniya. Susan, idinto tat katugangak kat nagabay da kini Susan. Nga nagabay ka. Ti asawak manong nemi tinang idaulo ti ababa akararag kat nairaman sa diyay ngayon raman na. Sabi ko ma, dagi di paspasamak iti napalabas kat mawaknitan, may waknit ko na mapukaw, agmawmaw, dagiti saem, kadagbunga iti ragsak, sumukat iti ragsak. Sabi ko ma, tadumteng tupay, iti panagsubli, apa nakasilpo ti linas, tinagupad nga linas ti biyag kinaya. Manong nemi, na indaniwan dagiti paset, ti kararag ti asawa, ako na. Dagiti sabong amasibugan, babanti bendisyon, ket lumangto. Dagiti kas kanya, nga masibugan, lumangto. Lumangton to, dagiti limang lay, nga paset ti ayat, ken piyag. Babayad ken ka, O Lord. Amin di gito, kit-kit kadawan ni. Tinagan ni si Kristo, ang bugtong anak mo. Amen. Inimas may tinangan, manong nemi, kat siyempre, nakaato ti asawak tinangan, kaldo nga kaldo, gusto ko na ilungit na, oh, papa, ilungit ka man eh, no, mas natuluto ni mamang yo. Kaslang ko na alwadan, manong nemi, napupuutan, nga nangalak, itibag ko in redik, para di labakara. Kadapang ko pinumpunasan manong nemi, di bukod ti asawa. Kastaw na ti panagpalpalakpak, manong nemi, dagiti anak ko ken kastamatan ti katuganga. Kapag ti nga panagpalpalakpak da, napaara ko pakken kuana nga si tatalikod. I love you, Ingrid. Mabalita ka di nga baliwan, ngayro buwan ti amin. No kasapulan ti sibuganda ni ayat, tapno lumangton tumanin. Tapno dadailam tumanin, tapno saktan nagtumanin, tapno pasagitan nagtumanin, santon nga pasamak na ito. At pagpatingkan di amin. Di babaero kit babaeron tulat ta? Saan nga tamat ten? At pagpatingkan ti amin. Kaput awan ti mayit keng ka, numampay guwapo kalata. Napintas kamit lata. Di ka pa'y pulos nagkupas. Nalangto kalata. Nang runa, no adamang palpalangto keng ka. Iso nga palangtuan ka, palangtuan nak, tapno langto tanga duwa. Fast forward, manong nemi, ti puso nga nasugatan, kat ayat metlaing iti mangagas kaday nga sugat. Naman pa'y nagbalin idin apiglat, nga mapukaw pa ipati piglat. No nagsinublyanan, dagitiya, nagpinasakit, ken nagsina. Balbaliw kami nga nagkalaysa, arik na, manong nemi, kini Celso. Ket kasta unay, tiragsak, dagitan nakmi, nakalpasan ti kalaysa mi nga balbaliw, iti sumarunong nga tawen si marunong nga nagkalaysan ni Susan, ken di manugang mi, aking pasampay ti makatawan si marunong maten, nga nagkasarda yun, ken tiya manugang.
Kad ka po manong nemi, tati family house mi, ngay muna, dito'y kami nga nagdan na siyempre ti asawa. Kaya dato'y binalay ko, manong nemi, sinublianan naklatan ni June, katsadyada nga nagbalay iti asawa na. So kanta kami, kay ni Celso, iti balay mi, ni Susan, iti kinatan namin. Tapos kung mga diburdak, ngim siya inaon natin kinatan namin. Nga, pag sinsinublatan mi, iti asawak, nga sasarungkaran dagiti anak mi. Wano sa sarungkaran da June, kan dagiti apu ko mi kan kuana, kan da kami ti mga ayuan ka dagiti apu ko mi kan Susan. Yang milata manon nemi ti asawak, iti tinulong iti likod kan sango, parenting kang parang papintas, iti aglawlaw. Timula mi nga nateng, kan dagiti ornamental plants, iti sango, tinalapsat nga. Pagtengan mi, nga digito'y nga sabsabong, digito'y nga mula, isud iti mangpalpalang tu kada kami iti asawa. Tapno sa amin amarik na, iti panaglakay ken panagbakit. Dito nga ron, ti pagkasarita, manong nemi, kanagyaman na klaunay, ti anos mo nga nagbaan sakit sapi kuma, dadamat na ibatik nga adal, ken liwliwa kay pagsarimingan ti biyag, kadagiti padak, nga nagdingeg ken nagbuya, more power to your program. Tuwing nga dagyaman nga pagkaya mo, Ingrid.